Ka Umkiang Parish kelap long ke KBB day ke Shong Shong Blay ka Afra berapun tarik September ajar pusat. Haka sisa jan jog Afra tarik lesdang na kajing penher ya kelama ke KBB law Father Francis Sebastian Parish Priest jog Umkiang Parish rengkat kajing don lang katikes u Emarius Malay bat u Susil Khal kumjuru unang pailang KBB Umkiang Parish uma Elias. Ha kabala penbu da Bible procession kabala sedang na pelawi mani hadu hall parish layo u kajing pusan na kakti nu blay da ubabu susil dekhar berkajing kran aimin sim no father parish priest Francis Sebastian father ha kajing kran ula panjur day bandan ka KBB hamang la kabalang Shong bat day banmi ikan toit lani ikan hun ki bathamai hakidong kithai ha kani kasni kadon ru kicing Yakob ki babuon kom ka Bible quiz bat kicing shat bat QAD ha kasni try las dang yaka da ka jing duai step ka jing puson lang yakti nu blade ki pra bangen bat la yo ru yakamat puson na uba shan board kar bat ha kani kasni kadon ka mas bakhuat ka ba isyong kun bat kajing mani sarkamen sa pembuat haka janmit agi program ki prepare bat kajing surprise ki nong jom God,